Nin ka janmet ka taha ka khatnyo tarik ubnai rompang arjar arpuar laseng bat penskam ya gawe ka seng ya kabal ai kerteng kum ka umsning constituency people's forum kabalong na bentaban pet ya ka baha kamiat bat banwanra ru ya ki imlang salang ka babaha. Hakaju kapor ki nongkit kam kila pensyai ru bagane ka seng kan penmi ya weu kurtong ban ya kun ya ka election MLA house name arhajar arpulai. Ka seng lengba jongkin nongkit kam ki bah khmat habai karna hakilat pathai kubor hadin ka jingyalang kila pentikna da boong bau ba sunshine makri unde ukertong nagane ka seng kum ukertong shimet. Hakane ka sngi lala ru ban penskem yakin nongkit kam ki bakentup ya uba RB Shadap kum presiden uba Jimrus Nongshili ban uba Tabor Makri kum ki vice president uba Yang Hei Bormi Lang Benang kum general secretary uba Aibor Sengkli ban uba Bats Kemlang Makri kum ki joint secretary ban uba Sunshine Makri kum treasurer bat kum juru kum independent candidate na ketika kenhon ki bakentup ru ya ki khat arngut ki executive committee members. Uba Sunshine Makri ulap pentikna ru ba unya kun hakanek election jet nong mi khamat siying dorbar thawan ka jela na ka umsning constituency kum ukertong shimet bat buru yak jing temu banwan ra ya ka constituency haka roy ka par kum samlarang ba ubadi unong shenong ka dong bat kathan. Masyong masa anak tupai usting agani nanti pak tip sipi ada kuna juga temu ada dengan election azar mulai yang juga pan sekepat lagi langsung senang tentang posting konsumsi untuk kerjaan dalam ketika sedang azar mulai te kapoin menikung di bawah mandiang ya ketika election azar mulai nilai lain bagi lebih dekat independent candidate mudong ba hagani kejengnya langsungi nilai sim karai ba ya kan dia independent candidate dan penyebut ka komiti jungi forum yang penting khususnya people's forum bagi nongkit kamu nilai don kumpul lagi tu kan dibuat community bagi push thong bagi nongkit kamu nongkit squad nilai bagi push lagi circle unit nilai don di kerana aku bilang lebar untuk kita bidang ini hantam aja hero unjuk tentang kita ikutin show dibuat kerpat di nongsong hantam juga 11 untuk konsumsi tapi ini bersandar karena orang ini kalau berkong kumpul lagi jadi nongsong ini posting kalau belum mungkin wiki sebelah rumah platform yang ideologi mo mai iba ngani po umsting riboy bro boy ngi iba ka government college kamna hadu mutar na sa atin kamla no to ino ndi kata di ideologi juga educational institute di belong higher di college kan ba ayu na government marban tapi berkat kisah malam taki bun ba haji polis wiki dudula marba dia bagi mendikot borban kos ketong hindi haji bur jing ngelam jing ini poy ketong ngelam ka government college nung banelang ila don kunki mati baila bu ane bom sning ba bu tang pendap kita ki jing persan jing sadin kita jing temu jing pai hai adon jing sang pendap barok ke iba ilang hadin bang wilayah kendu bunsin mentah kamit ke kamit pada ni kam ya keren dikena ya kam jong kanika election nak untuk keluar wilayah ru kajeng kular skam nakal yang jong kaying jong sunshine makri kun berangba jong ba nelang bat ka kong destinara makri kibala kulas kem ni ba yo kunjungi ni IT happy ba pin pnia ya kan election na utau senam arpulai
Tinitip bapak nelang dewe kumbala don kibala kerana sakmat. Banelang udah upriu beberapa kaum muslim konstitutif udah banelang. Haus nam araja kan lain ulah persiang ban yakun ya election nagasang kongres nga kumu chairman jong election committee hab itu Islam nila recommend ya ke kerteng jong kumukong hindrai apa yang jong kata kajing pa ya ke kerteng withdraw na siten bat Dr. Silum do bayo ya tiket banaro nang tahingin ya kendo syu hindrai hakan ke Islam hadim baupa jong lawan kendo nilai keren nilai panjingun Bat nagal yang jongiru ni gitu mangikwa ban mi kikun samla jong kanya ko muslim banyak kun ya kanya ka election te baro cikata ngi wa hindai ngim don di banyak panjale abo banyak kun ya ka election kamtam akan islam ko mentali dei ni sutu kandidat ubang ini ala persya ulong riu ulalong lupa emale bodon ru kilat kunti kebun di banjale persya ya hukum kita ngidon kam ya kajing kesem kebakil kersan borba yang nerkam ni mong ki pun bisa hindrai ka election dekat yang bisa dekat don kam hi tang hindrai kemudian kam golong penginio ya lokal candidate abang lokal candidate kamu tang khoi unong song ubas song basa haum snake ni wa mingga lane kino song bedon hari boy kita kali kena rim ka mengingi ya suplen pelan jadi na halor ta kena rim bangi ru ila kom ya kena ka forum dan langba kena forum ini ya cakmat ban kersian ya hadu bukur wa mene bang new kandidat ya bangin pendiam dak forum kakam ka ba akmat ba kena forum kadai ban le kadai ba di kampen roy hapo ko muslim konstitusi kadai ban long di bapiang dari ngikren semang ka kampen roy kebon pelan kumba ko gawe atli ulah kadai utaki stadium giwe ki infrastruktur ngimdan ndel ladengi jer ya giwe bun ba te gine ginong ikmat jongi apo gini kitem di balalai bar uneu ba mentaru ngiu i ba ki babun hi kita gijimdon kam jongi sumla pembiang hakipor ke ba mensua ke por bulai man bas election ong ailat yang bangan yang ngan sekular man lai kata ndek terus saya adu benta saus nem ngilamat ngilayai ndek mudan ulong ko wedo na kita kula de ni bede kum ka kanhun porong ka bakersyani ya uson syai matri ni buru ya hakmat jung banda pila jaw ka thong gun ko kalong ka de development ke kampen roy kam tam ha to muslim konstitusi